rade prva dva reda. Ne rade prva dva reda sve u redu, jedino što imaš mi mikrofon baš ne u redu. No, naravno. To ćemo riješiti onda ti. Na pitanje imamo već mikrofon. Velika je čast biti sa vama ovdje danas. U našem društvu današnjice, kada je pitanje djelotvornih komunikacija vlade blisko povezano sa dobrim upravljanjem. Velika je čast otvoriti ovu prvu konferenciju za vladine komunikacije u zemljama jugoistočne Europe. Ova regionalna inicijativa koju radimo u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj, Konrad Adenauer i američkom ambasadom u Podgorici dodaje novu vrijednost svim aktivnostima koje sprovodi vlada Crne Gore kako bi se snažili demokratski kapaciteti društva u cjelini. Good governance involves close consultations, active dialogue, and cooperation with all the segments of society. Today, media, NGOs, some interest groups, and many other actors in the social scene induce governments to deal with challenges that are not on their agendas. The governmental responsibility grows, but so does the social one, the one that each one of us as an individual has. New technologies, new media reshape and restructure patterns of social interdependence. It is individuals, ordinary people with vision, initiative, and constructiveness who are the key opinion leaders in growth. They tend to become a growing social and political force that postaju sve veća snaga koja oblikuje svijet današnjice. Nije više moguće diktirati komunikaciju. Komunikacija danas podrazumijeva uključivanje u konverzaciju, dijalog među pojedincima i mrežama koje se grade, a koje mogu sve više podrazumijevati direktno uključenje uz tradicionalne kanale komunikacije. Taj izazov je velik, ali će nas učiniti realnim i boljim predstavnicima naših građana. Svijet u kome živimo je postao jedno mjesto gdje se sjeću prijetnje i mogućnosti, gdje naš oblik vlasti sve više zavisi od načina na koji smo u komunikaciji i u dijalogu sa našim građanima. Ako želimo da vodimo svoju zemlju, ne možemo to ignorisati. Sa arapskim proljećem i još nedavnije sa tragičnim napadom na diplomate u Libiji vidjeli smo da su to događaji koji se pojavljuju na YouTube-u. Jedan od najvažnijih izvještaja je bio izvještaj CNN-a. Obični ljudi su prisutni tamo gdje se istorija gradi i koriste globalne medije da to podijele sa ostatkom svijeta. Važnost individualnog napora je nešto što se cijeni, čemu se daje pažnja kroz godišnju ceremoniju odabira heroja godine. Nije više to CNN, već obični ljudi, taj koji daje važnost onome što se dešava u svakodnevnom svijetu i to podcrtava potrebu i važnost da se promoviše direktna komunikacija između vlade i pojedinaca, kako bi se glas naroda čuo i uzimao u obzir kada se donose odluke. Dame i gospodo, vjerujem da se približavamo vremenu kada vlade naših zemalja moraju da se nose sa izazovima koje pred nas postavljaju akteri koji nisu sa političke scene. Uz ulogu službenika za komunikacije vlade koji predstavljaju vezu i dvosmjernu komunikaciju između vlade i građana su presudni. Zato treba da se podigne svijest o ovom važnom pitanju i osnaže vladine komunikatore da podstiču i obezbjeđuju sredstva za veće učešće javnosti u svim fazama kreiranja politike vlade. SIKOM je dio posvećenosti Crne Gore da promoviše dalje vrijednosti i principe multilateralne inicijative partnerstva otvorenih vlada. Svijet u kojem
živimo omogućava pojedincima da uspostave međusobnu komunikaciju brže i da preduzmu aktivnosti na način koji u prošlosti nije bio moguć. Jedan od razloga zašto smo podržali inicijativu SICOM jeste stvaranje prekograničnog okvira u kom je moguće proširiti pozitivne aspekte veza između tako osnaženih pojedinaca našeg vremena kao i svih nas. Jer neki od njih su veliki, a neki su opet opasni, a ono što mogu učiniti zajedno može imati ogroman utjecaj na sve nas. Ne posjeduju sve vladine strukture prave vještine i resurse da podrže takve potrebe. Zato je inicijativa kao što je SICOM posebno važna. Uvažene dame i gospodo, činjenica da je upravo dijalog u presudnim istorijskim momentima od značaja za Crnu Goru davao dodatan impuls da ostvarimo onaj cilj koji smo postavili, kome smo težili, bilo da se radilo o odbrani ili o zaštiti interesa Crne Gore, o uređenju unutrašnjih plemenskih odnosa ili odnosa Crne Gore sa susjedima. To je jedan od razloga koji me vodio da mandat započnem najširim dijalogom sa bezmalo svim segmentima našeg društva. Posvećeni toj ideji, u vladi smo jačali postojeće i ustanovljavali nove oblike komunikacije. Upravo ovakva vrsta izrada politika kroz konsultacije i otvoreni javni dijalog bit će nasljeđe vlade koju vodim, koju treba baštiniti. Dokazali smo da kroz konstruktivan socijalni dijalog možemo riješiti neke od naizgled nepremostivih problema i podjela u našoj zemlji. Nismo usko posmatrali nadležnost vlade i okvire u tom smislu. Radije htjeli smo da damo snažan doprinos svim procesima u društvu, podržavajući iznalaženje rješenja. Bilo to u skupštini ili u nekom drugom okruženju, uvijek uz želju da damo konstruktivan doprinos. Nastavit ćemo sa promovisanjem politike koja donosi rezultate. Narednih dana pokrenut ćemo website za elektronske peticije, zove se Vox Populi, kojim će se omogućiti našim građanima da utiču na politiku vlade, pružajući im jednostavan online instrument koji mogu potpisivati peticije upućene vlade. Uvaženi učesnici, danas javna podrška i razumijevanje koji su zasnovani na dobroj komunikaciji između vlade i građana postaje sve važnije. Posebno je to jasno tamo kada vlade donose zahtjevne ekonomske i socijalne odluke. Službenici vlade za komunikacije su svugdje u svijetu, uključujući jugoistočnu Europu, suočeni sa izazovnim zadatkom u kojem treba inspirisati solidarnost, razumijevanje i podrškom politici koji, bilo da se radi o kratkoročnoj ili dugoročnoj, donosi održive rezultate. To je ambiciozan i zahtjevan zadatak, međutim, ukoliko težimo njegovom ostvarenju, svoje ideje pretočit ćemo u djela i dati dodatan doprinos unapređenju kvaliteta našeg života, praveći iz dana u dan pozitivnu razliku u našem društvu. Vjerujem da ključ uspjeha SICOM-a leži u kontinuiranoj razmjeni iskustava, kao i ljudima koji će nastojati da promovišu njen rad u budućnosti. Uvjeren sam da će region jugoistočne Europe sve više pružati povoljno okruženje za ljude koji se bave komunikacijama sa stanovišta vlade. Želim vam puno uspjeha i dostignuća u daljem radu.